omwami oyo ni gwe beeta Mugabe Promotions Uganda. Omwami ono gwendi kubalaga ono aba beete bamwidino oyo Mugabe Promoter. Sonia nkani source of the Nairo Entertainment Awards ya video yamu appreciating yakobeti ababa omulimo gwokozo ogwamaani tuna video twakusiima twakugemya award yo eya Best Content Eastern Promoter of the Year 2025-2026. Achiwulire owoza fitina kubengalo omwami oyo ije ngakole ebintu bye mpola uti sasa agirizo uti sana amala ko uti seta amala kusari no ni Best Eastern Content Promoter of the Year Mugabe Promotions Uganda. Kubirengaleza amaanyi achiwulidde kubirako mukama omwami oyo ije ngagetereza ebintu bye mpola omwami oyo ni official promoter wa Land Soldier ali ku for you ali ku trendinga boti baby nawo omwembe asinga ku trendinga mu Eastern saga dino wobo wakana mpo wuwo omwami ono akoze emirimu mingi. Omwami ono Mugabe Promoter ni official marketeer wa Camp David launch iganga kubira mukamengaleza amaanyi achiwulide oba tolina fitina. Omwami oyo yaba ambassador wa Mama Ashavini and Lina Shopping Center iganga supermarket yesinga obuba mu kibuga kya iganga eri mu buli kimu ni Mugabe Promoter. Omwami ono yaba ambassador wa Royal Pharmacy iganga pharmacy yesinga obuba mu town. Omwami mulala ono yaba marketeer wa NV40 Lugadi NV40 Lugadi iganga hoteli yesinga mu iganga ndikogera buli ku kisinga iganga ni market yagacho Mugabe Promotions Uganda. Source of the Nairo ndikondo okubaka kasanti agadi mwagiteire gatufu kuba na ali ne omwembi asinga ebifo byakabina abipushinze kwegamba yabanga ali blessed. Thanks Source of the Nairo Entertainment Awards. Thanks CEO and Bash. Mungu na kubalaka. Mugabe Promoter ono akoze ebintu ebyamaani byalawo. Ate ni mwene yaba CEO wa Eastern Awards oyo ni Mugabe Promoter. Ndiko na kusigire mu kwa kafanyanyi obulungi bwa awards oyo dyabandi awards mu dibisamu amaiso nzebyo kodi nzebyo oli kategera ndiko na kusigire kifanyi awards ekibirungi byaye gasachi award wo boli mwembi ekuongera kulina